Čau, moje meno je Zbytratej, vítam pri dnešnom novom videjku a dneska, samozrejme po dlhšej dobe som tu znova s Krištofom, čau. Čus. Ako všetci viete, Krištof je dneska u mňa na Slovensku a prišiel update do Brawl Stars, zrušili sa všetky mastery a je tu nová vec namiesto Masteries, čo je Records a každý z vás to hral, dostal už nejaké veci ako ja, že tu sú Stardropy a tieto bodíky, neviem ako to funguje. A dneska si robíme obrovský opening, otvoríme všetky tieto Stardropy, ja už som bohužiaľ nejaké otvoril, ale ešte mi tu nejaké ostávajú, tak dneska si ich spoločne s Krištofom otvoríme. Môžeme za to. Ešte som vám zabudol povedať, že nás čaká aj Brawl Pass, kde ešte nie je ho úplne akože celý vybratý, ale nachádzajú tu nejaké Stardropy, tak aspoň volám čo do bonusu, nejaké bonusy, takže aj to otvoríme dneska s Krištofom. Takže začneme hneď prvým rekordom, mám tu Karla, ako prvého to hneď zoberieme. Krištof, je to tvoje, poď, ideš prvý. Moje. Prvý hneď drop. První, druhý, a hnedka máme super rare. Ty vole. Ale koukej, Coiny. legendárka tam není. Ty vole, pravde, nič moc akože, býval si čipernejší a lepší, to akože, padávalo to Chybí ti vôbec niekto? Bohužiaľ nie. Teraz ja, vyhrávaš. Vyhrávaš za rary, ideš. Vítěz. Super rare. A už Epic. Mythic. Ty vole už. Vyhrávam úplne na plný čáre. No jasná, za PowerPointy, no určite. Samozřejmě Brawl Stars nesmí zklamat. No jo, no. Ja, ty vole, dve rarky. Super, ty kokos, fakt. Ty kokos. Daj bože. No, keď to vidíš ty. Jej, samý rare, to se mi nelíbí. To není hezké. Konečne aj ty už máš, ty vole, vyrovnal som ťa. Super, ty vole, jak ja iba rarky otváram dneska, takže ty kokos, fakt ako. Teď je legendárka. Nebo Hypercharge to bude, i když to není možný. Aspoň super. Ty vole, tá super rara, iba som rare a coiny. Coiny. Neverím v to fakt. To je možná to nejvíc, co chceš tak. No, ja neviem. Teraz je Krištof na rade. Super. Ale vidíš, a ty si, asi vôbec si rareko, podľa si rareko nemá. No aha, no ty kokot, fakt akože pravda sa vás troli, ty vole. Se to střídá, já vždycky vezmu to dobrý a ty pak vezmeš to špatný. No, že si niečo hovoril, ty vole. No to jsem říkat neměl, ale... Teraz to vymením, teraz ja pôjdem, budem dávať, ty vole. Tie one, perdy, no. No hovorím, super, hej moja, ty vole. No a teď koukej, teď ti říkám Legendary bude. Ne. Ty vole, Epic, aj tak vyhrávaš, že ti... No vidíš, říkám, ja to počítam na konci videa, ty budeš to... No aha, super, no už hovorím, už aj ja... No a vidíš, a Pavel, ty to minus jeden bod. No dobre, to berem. A pin ti vezmu. Yes, ty vole. A Fire Icon. To ja už nejak mám, takže ja sa nedostanem, ty kokos. Tak okradím ma, ty vole. Jasné, že opadne super rare, ty kokos. Jasné. No a ešte blingy, to je dvojnásobek. No jasné, ja poďme sa na túto rare, to ešte PowerPointy. Aspoň coin, ty vole to. Ale chápeš? No pozri, no tak už sa to, no coiny, aspoň dobre sa vyrovnáva, no. No aha, Mythic. To ti je hodně užitečný, ne? No jasne, na Facebooku sa to napočíta fajnovo. Paráda. To je klasika vždycky, když máš všechny postavy. Tak to padá. Ježiš, co to je? No už teraz, ja už mám šťastie. Ty mne to kradeš. No aha, no. No to fakt řekl, a teď já budu. No jasne, má super. No, PowerPointy, tie sa poznajú, to vidíš pravého človeka, to tak poznáš charakter. Tady ti byla taky poznáš pravého človeka. No jasné, super, ale pointy, no tam to máš, vidíš, tam to máš. Ale kdyby sme to dělali na mém účtu, No aha, skin, no ty vole. No vidíš, ja som vedel, že to máš vidieť. Ten je hnusnej, ten sa mi nelíbí. Ďakovala. Stop it! Ideš? Ty vole, aký tá.
Kid, ten tam bude nějaká úplně... Mňa by zaujímalo, že podľa čoho to dávali, že mám presne 20 vinov z Jesse a tu mám, ja akože fakt neviem podľa čo to robili. Podľa mňa akože je trošku blbosť, že máme jen 20. Ono možno vieš čo, oni to podľa mňa rátali podľa toho, že koľko máš podľa vinov. mastery. Ale no. Get some help. No to je možné, že koľko som mal mastery. Ja idem, že? Ja. Aj tak tam, no to kašlem. Fakt kredity. Všetko sa tam tak pekne započítava. Super, aspoň. Ale tebe ešte padli kredity. Nepadli aj z mytiku, zo všetkého, iba kredity, nič. A rare, zas. Vidíš to? Mňa fakt trolia v tom Brawl Stars, ty kokos. Ja neviem čo sa deje, ale fakt ma trolia. Ešte sa mi tu postel, vrzga. No tam máš. Ale double tokeny. Už sú to XP doublery. Pozor na to. Pro mňa to budou vždycky double tokeny. No nejak tak akože, no zase ty vole, zase. Akože ja ti napočítam, že koľko som mal ja rareo, na konci videa to bude spočítané, že koľko mal kdo čoho. Ale ty už měl 2 mytiky. No. Já už měl aspoň myslím 3 epiky, ale to je vedlejší. Počkaj, to som ešte na teba? No. Dobre, ja už ty kokos, to tak zamotávam, že ty... A teraz pôjdeme, že vlnu rarov, lebo akože samozrejme treba byť, áno, Brawl Stars tuto. Jasné, no. Jo, a teď bude legendárka. Ty vole, teď to myslím to vypadne, to není dobrý, to není dobrý. Ja, vieš čo, ja urobím úplne, že vychcanosť, zoberiem si Mortisa, ty vole, zoberiem si Mortisa. No, ty vole, Mortis je mi tyka a gadget na... A ten, no ten není dobrý, to je ten není ten, dobrý. no ten. Hele, já půjdu k legendárce a tam bude legendár. Sandy, ty vole. Ne, Spike, to je prostě... Spike, ty vole, no ukáž ho. Zelený Spike, to jsem mohl tušit. Tak, Surge, to je, on má nejaké to červené, žlté, to by mala byť taká mytika, legendárka, no. A super. Naša teória sa... Možno to je opačne, musíme si nejakú slabú vec zobrať, nie? Nejakú nitu. Sandy je slabý úplně, hovno. Áno, to vidíme. Podľa toho to tak vypadá. Čo je také? Na menšom ranku, Anita, to je úplne, že rare, to bude nejaká... To je rare. To je rare, no. Já vezmu tady toho jednoho guruna. No jasne, že ti aj padne epic, ty kokos. Je fialovej guru. No, kredity. Fialovo-modrej. To je fialový, to zmenil farbu. Nita mi nepomôže, samozrejme. Ne. Co je tady ještě? Někoho sviňárna tam musí být. No jasne, teda sú coiny, aha. Dobre, tak akože osvetí tam. Ešte ja si zoberiem túto, ja budem teraz úplne že vychcaný. A zoberiem si, že Legendary piny. No, ukáž. To sú kolektor, asi to sú To jsou piny, to budou piny. Možno hociaké. A to sú iba takéto, tak tam počkaj. bude pak Legendary stát. Jo, tak to si tam necháme nakoniec. Tu ešte. Tik. No tak ja zoberiem Tika, to je moja obľúbená postava. Tak to nič. Taru, ta je úplně dočervená, to bude jasná mytika. Kurně. Ty vole, zase potopilo brátko, strašne nás potopilo, zarezali nás úplne. What the fuck, čo som... Aha, ja už som si myslel, no aha, epika, no 200 coinov, ty vole, už ja predbieham, podľa mňa už vyhrávam ja. Ne, to nemyslím. No vidíš, sami reky nám teraz padajú, ja zoberiem späť zvedný Spikeovi. Hele, ty jsi udělal stejnou chybu jak já, on je zelený, víš? Tohle musíš jako posledního, Shelly, starter. Ty vole, super. Super. No, vieš čo, to ja ti teraz poviem úplne, to je že game change. Ja mega viem hrať dobre s Penny, to ty vieš, že? A Penny je moja obľúbená postava. Neviem. No, epika, no, to sa cíti. Gale, no, to je hezký pen. Hezký, no. Ja mu hodne. No, vidíš, ja už to dobieham. Počkaj, až 2. No ty na to klikol, to asi nějak, nevím. Nevadí, tak druhý ten je môj, tak nič moc. Teď vybírám já. Rico, můj nejoblíbenější. No jasně, že mi dá, aspoň super. Kredity, úžasný Rico, to je... Ten sa zapíše do... Melodii, musíš zaspívat hudbu, tak nic. Ne. A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám. Ty vole, no poď melodii. Počkaj, jak to bolo? I believe I can pack legendary! No ty vole, ty vole, no poď. A kredity. To jsem ti neměl říkat, že máš říkat. Oj! Hen, vidíš to? No kdo vyhrává? Co to dělá? Nevím. Že to spawnuje prcky, když položí abilitu. Ty vole, tak to neviem, tak akože no. Ale už podľa mňa vyhrávam ja. Neviem ako to je možné.
No, to Dostal si ešte aj pin, ty vole. No tak teď nic toho nebude padat. No, tak vidíš, ja som si takovéto šťastíčko moje, Miko, no. No, ja to ještě, no aha, s kým našel, to je nějaký ten futbalový, tak to už jsem čudu. Teďka kdyby mě padl Hypercharge Stardrop, který nemůže, tak to by bylo. Ty vole, rare. Coin, ja som coin, ja budem mať toľko coinov, potom to ešte, prosím. Ja som akože, ja som dostal tam PM. Tak PMka, poď. Ty vole, jaký to je opol, ja som za chvíľku tak pozeral to, že what the fuck, že okradli ma ty kokos a nič. Piper, musí zachránit. No to je tvoja, ty si Mr. Piper, to spamätá. Ty vole, prvé video s tebou hneď Mr. Piper, ty kokos. Penny, tej verím. Včera jsme se pozerali na staré videa, ty kokos, takové jsme robili reakciu. No, to by dopadlo. Já už jsem u toho styděl. Já jsem si vlastně... Už vidím, jak většina lidí se hnedka píše a jde si vyhledat, co to bylo za video. Mr. Piper, však to bylo to, že knockout první, nie? Však jo. Ale ti, co to neznají. Ty vole, ja teraz toho... Vem Zoberiem pin, aby sme ho náhodou nechytili, aj týmto. Squeakovi verím, to je môj... No, ja som vedel, prečo mám veriť. Slintal. Jeden. Zober ten pin, aby sme ho tu rovno zobrali. Jo, to mi hodil. Tu je ešte tik, počkaj, dobre to tady už tyhle nic. Tika tam máme ešte. Super rare. Hezky, zoberiem ten pin rovno, aby nám to nezavadzal. A tu ešte hore sme nemali sme áno, tak to máme ešte oného rád. Presne 3 dropy, dobre. Ja otvorím jeden, to bude Sandy. Ty to dáš dva! Iba jeden, to je, hej. Teraz ideš ty, a keď budeš lepšie ako ja... Fifth click. Ty bol si, no tak to nič. Scam. A posledný otvorím, ja potom tam máš Legendary, to potom podľa toho ohodnotím. No a ten, co přišle mne. Áno, dobre. Počkej, a není ještě něco nahoře? Já mám pocit, že tam něco... Že tam nechali? Nie, podľa sme všetko zobrali. Jo, asi to. No tak. Krištofe. No. Ja by som zobral všetky tieto blbosti malinké asi, to tu asi nič nebude. A... Legendary... Omel. To je jedno, otváraj, no. Krištofe, máš v tvojich rukách. A skin na Spajka, čo to je? Lua? To je ten taký cupcake. A burger. A ty už máš nasledované, ty vole. Starý meal. Protože vím, že ho mám taky. Ja tiež ti padol takto z Legendary. A myslím, že jo, že som ho nekupoval. A pozor. Dostal som rekord level, ty vole, 5. To ja neviem, koľko ich tu vlastne je. No takže ešte musíme doplniť, že tu máme Galopas. A začne Krištof. Tak ideš, prvý hneď. Drop je tvoj. No, sam si to lagne. Epic. Ide. Beat, nasratá na teba, ty vole, zase si myslím, že na tebe. Ešte dáme teraz taký, že dáme najprv, že 2 prsty. Teraz dáme, že 3 prsty. Ty vole, no, epic. Raz, ty vole, spray, nič moc nedá. Není dobrý moc. Nič moc? Fifth click. Nepovedlo si samozrejme. U teba to funguje na telefóne, u mňa nie. Ty vole, možno mám pokazený telefón. Ja teraz mám, samozrejme, že už mám rád. Nekopíruj. Ja som si to, ty vole, vybral na tom... Ja taky totiž na začátku. A tu už, ty vole, no a teraz vyšiel fifth click. Znova. Arty. Na Artyho spray, no tak to nič nechcede. Nič moc. Duhový Arty. Tu som už jeden asi drop vybral, ako tak vidím. 15 je tvoja. Ty vole, tie fifth clicky ti nejako nejdu, ty vole, coiny. Skús ja budem mať toho, mám ísť fifth click. Poď fifth click. A ja som ty vole, no tak ja to ani robiť nebudem už, ty kokos na budúce, už sa to môže vykašľať. No vidíš, že ty si mal rare. Ale coiny. No, to lepšie ako, to je pravda. No ja už, ja už budem mať rare do konca videa, to už sa to nezmení, ja už som si na to zvykol, ja už budem mať full, no a ale tie XP, ty vole, to je akože, dobre, že aspoň toto, ja neviem, no, teraz to načítať nechcelo. A teď budu mít něco velkýho. Takže pokud ne, tak to je celkem v kelu. Veľký, je hodne. No, ty vole, ešte máme koľko, 3 dropy, hej? A ja som stredný. Tak, ale tak akože ty, nechal som ti tam ešte na výber, ty vole, že si môžeš vybrať nejaký dobrý drop. 29. Mytika, ty vole. Tak to nič. Ale je to mytika. A posledný drop dnešného videjka.
Ty vole, akože je to, mám šťastie, áno, ja uznám, asi som väčší laker asi, ty vole. Všude máš šťastie. Ale vieš čo, ja ti to dovolím otvoriť, lebo ja som, akože otvoril som to. Takže sa prišli mne. Aha, kámo, na bova, akože neviem, tých 5 min to je také, že ty vole. No to spíš akože môžeš použiť klasický mini, akože klasická abilita a ešte hypercharge abilita. No, to je. Ale neviem, tak myslím, že za tú dobu nestihneš použiť obojí. No. Takže ak si dnešné videjko páči, čo bude zanechať like, odber so zvončekom, ďakujem Krištofovi, že tu dneska so mnou bol. Čau. A vidíme sa pri ďalších videách. Čau, ahoj.